Ćevapi su lepi, ali su i čvarci lepi. Čekajte, i Jelena. ostanite tu. Mnogo ste slatki i divni. I draga moja deco, morate se poslužite. Posle mi kažete bili u Šarenici, ništa niste probali. Ovo su, slobodno uzmite, ovo su domaći takozvani čips čvarci. Nemojte se stiditi, ošte bit ćete još lepši i slađi od čvaraka. Tako je, ponećete tamo gde idete već. Izvolite. To su sad ovamo na ovu stranu. Izvolite, hvala vam da bismo Jelenu pokazali ovde u punom sjaju. Jelena, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Da li je za čvarke i mast potreban tehnolog? Jeste, i više nego potreban. Zato Zašto? što spajamo dugogodišnju recepturu sa savremenim standardima, kvalitet, proizvodnju, ljubav, sve u jedno i dobijemo jedan savršen domaći stari proizvod, takozvanu sirotinsku hranu. Takozvanu, koju smo mi podigli na jedan sasvim nov nivo. Dobro. U smislu, vratili smo je na velika vrata, gde imamo stari srpski proizvod, potpuno zdrav, apsolutno bez ikakvih aditiva, konzervansa, boja, koji je postao pravi delikates. Hoću da vas pitam, ovu mast koju vidimo ovde, bila je u dobrom stanju. Sad je u malo lošijem stanju, tačnije nije loša, ali se otopila. Otopila se. Na koliko mora da stoji mast? Mast mora da stoji od 0 do 7 stepeni. Od 0 do 7 stepeni. E sad, ja ću ovde, kamera jedna mi treba koja će krupno pokazivati, ja moram da pokazujem, a Jelena će objasniti kakve sve to čvarke imamo. Ajde da krenemo od ovih što sam poslužio ove naše drugari iz Kuda. To su naši takozvani domaći čvarci, znači prvi najbolji proizvod za sada. Ili ti čips čvarci. Čips čvarci, takozvani čips čvarci. Razlika između naših čvaraka, biblijevih čvaraka, od ostalih je u tome što mi, znači, imamo, više presujemo te čvarke da bi dobili manji procenat masti, bolji kvalitet, manji radman, ali sam ukus, znači ukus prepoznatljiv, svojstven. Opasno miriše. Ovo su? To su ljuti čvarci. Ljuti, znači kao ovi malo časa, samo su pikantniji ukusa. Dobro. To nam je noviji proizvod. Dobro. Onda, šta je ovo? To su sitni domaći čvarci za one sitne sladokusce koji vole, znači, sitne čvarke da jedu mazajući na hleb ili već uz prilog. Ovo se baci onako preko masti, može i to. Tako je. Ovi ovde su? To su isto domaći čvarci, malo sitnije granulacije. Dobro. Granulacije. I onda, što naši momci iz Narodnog ansambla najviše vole, ovo su čvarci za? Pekarski čvarci. Pekarski čvarci. Tako je, koji se upotrebljavaju najčešće u pekarskoj industriji, mada i u domaćinstvima za proizvodnju pogača, hleba sa čvarcima. Od ovih se prave pogačice sa čvarcima. Tako je, čuvene pogačice sa čvarcima. Srce me boli ovde, ali ne zbog toga što možda podigne holesterol, već zato što lepo miriše, što je mnogo dobro. Hvala vam, pozdravite vašu ekipu, živjeli čvarci na kraju da kažemo. Može? U nastavku Bojane, ponovo